hechkine de yoldaşmabız. Çünkü söylöv günü ol ilik-iliklenip beyram etip kabul edilgen. Beyram jırsız, büyüsüz bulmayı şulay etip beyramga bağışlanan konsertimizni başlayız.
Güya ortalık ulaşalım ki. Hazır indi konsertimizne devam edelim. Reşit abi o her vakitte de Krampus'un koltuğu astına kıstırıp bizim bütün konsertlerimizde de katlaşıp özüne matır jırların bulagiler ederiz Reşit abi.
барыбызга да. Хәзер без барыбыз да җыйнаулашып җыр җырлыйбыз. Бу җырны сез барыбыз да беләсез, шуңа кушылып җырласагыз да була. Әйдәгез, дуслар.